Ayun! Hello, 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 hello. Ay, meron akong watcher. Number 1 man yun si Erwin. Erwin Gaborno. Hi, Long. Toothbrush siya, Long. Long, pag toothbrush siya, di ha. Hello, hello, hello. Hoy, pangahon sa mo. Kain muna kayo ha. Maya na tayo mag-start. Maya tayo mag-start. Matulog muna ako. Hi! Meron na akong 2 watcher. Gusto na nilang magkaroon ng load. Okay, your number. Ayan ang number. Okay, mabigay na nga ako ng number. Kuha mo na ako ng listahan. May humingi na ng number. Oh my gosh! Ang dami na nila. Free load, free load. Number. Okay. Mga audience natin. Mamaya na tayo mag-start pa kasi nagwo-work pa tayo. Erwin, your number 36. Number 36, Mr. Erwin Gaborno. Sino pa yun? Kyle Losby, your number 68. Kyle, your number 68. Tandaan nyo yung number nyo ha. Sino pa ba? Naan sa kalong. Hi, Mary Joy. Hello, hello. Yun ha, dalawa pa yung number na. Dalawa na yung number. Good morning, good morning, good morning. Hello, Gina. Gina, oh, mga ano ko to, mga taga-subaybay ko ito. Hi, Gina, sasali ka? Huwag kayong umalis, ha?
Okay, Gina, your number 66. Salamat. Hoy, kumain na ba kayo? Gina, your number 66. Gina or Gota? Kagigising nyo lang sana. Ano ba yun? Ano ba yung Tagalog ko? Kagigising nyo lang siguro. Anong ulam nyo? Kumain na ba kayo? Sige lang, share lang. Gina, taga saan ka? Hi! They're downstairs. Okay. This is what I've been eating because it's a Filipino sponge cake. Oh, chiffon. It's an American invention. Tyson, yeah. 1929. Oh, But the okay. Filipinos have been doing it for about 20, 30 years. Yeah. It's the most popular cake. Oh, have you there's made about it? 12 variations, Yeah. different colors. One of the cakes is 3 stories, 3 layers, Mhm. and it's all green. I love this. I love this cake. You've Chiffon. had before, huh? Yeah, I It's, think It's a I tried combination. to It's make this. everything is done by the baking soda, Mhm. chemical level, Right. not by butter, It's not what is by, this one? Oh, you this is put what it looks coconut? like. They put cheese on it. They've already Oh, cut is it, this cheese? slice it, they put cheese on it. You know what you can do too? You can put strawberry Strawberries, jam. you could put chocolate, you could even make a chocolate. And what is This this is the tree picture? in front of our house that we just put together. Uh-huh. It's Mm. in front of our house. Pomegranate. Turn it around, and this is what it looks like. The fruit. There's a pomegranate, and Oh, it has okay. a flower on top of it. Right. So I got the mix. Oh, this is pretty. I don't know that pomegranate has flowers and on. Well, according to the research I did, Uh-huh. they come from this plant from India. Oh, okay. Originally, it was from India. Okay. Yeah, I can have the what is this? The Yeah, risk. and I want to do it with you, and because Trisha wants to learn how to make cakes. Yeah, that would be And fun. also, I'll be inviting you guys to the old cafe at the culinary school because I'll be working in the baking and pastry kitchen, and I'll be serving the gourmet coffee along with cakes, pastries, croissants. Yeah. Everything. Okay. Yeah, that would be fun. Yeah, just let us know. Just let us know. Yeah. Yeah. We went to Costco and we bought. It's a apple. What is this? 50% of the Filipinos are diabetic because rice and sugar. That's very true. Huh? That's very true. All right, AJ. Sorry, AJ, your number 62. Your number 62, AJ. AJ. 62. AJ Korayag. 62. Palagay ng ano ha, ng number nyo sa next ng name nyo. Ay, Bisaya pala si Gina. Gang! Gang! Ay! Oh, balik ko lang yung mamagang. Natulog ka ga? Ano ba to? Rat
Raptor. Hi, Raptor. Yeah. Your number, R-U-T-E. Your number 32. Root T-H-E-R. 32. Hoy, wala ba kayong mga pasok? Wala ba kayong mga pasok? Hello Kitty. Hi, Hello Kitty. Of course, your number 29. 29. Hello Kitty. Sugba Lagoon. Sugba Lagoon, yes. Ay, ayan na naman si Hayasef. Hi, Hayasef. Your number 60, Hayasef. Oh, 60. 60. Hyacinth. Sino pa to? Sugba Lagoon. Your number 48. Sugba. Bisaya ba kayo lahat? Guys, Bisaya ba kayo? Kasi nahirapan ako magtagalog. "48, Sugba. Ay, hello, Minerva. Hi, guys. Hi, Minerva. Shout out sa friend kong si Minerva Channel. Guys, Minerva Channel, guys. Paki-subscribe. Minerva, sasali ka ba? Or mag-donate ka naman, Minerva, sa mga ano ko, sa mga taga-subaybay ko dito. Uy, sige, nagana na nila. Sino pa ba? Alexa Kelly. Hoy, Alexa, hindi kita tinatanong. Alexa, 63. Alexa. Hi, guys. Bisitahin nyo naman yung friend ko, Minerva Channel, guys. Namimigay din yan, guys, cash. Guys, Minerva Channel, guys, namimigay din yan siya ng cash. Sino pa ba yung walang ano? Alexa, Catherine. Catherine, 53. Catherine. Number 53. Kay Gacias, Kay, your number 27. Catherine. Copy and paste ra. Minerva, copy and paste ra. Ronald, your number 71. Ronald, 71.
Nadiel, hi Nadiel. Hoy, pumasok muna kayo ha. Sabihin mo kay teacher nyo, absent muna pala kayo. Sabihin nyo kay teacher, mas importante yung yung load. Nadiel. Nadiel, you're number 43. Justin, hi Justin. Justin, you're number 42. "42. Guys, si Binerva Channel guys. Puntahan niyo yung channel niya tsaka i-subscribe niyo. Namimigay yan ng cash. Wanted Kabit. Nandito na naman si Wanted Kabit. Number 44 ka. Wanted. Hershey's, number 18. Hershey's. Hi, Kizia. Hershey's, 18. Number 18. Kizia Gale, you're number 7. Uy, nanalo na to yung 7 ng Balikbayan box. Hershey's, you're number 18. Kizia Gale. Number 7, Kizia. Guys, may work pa ako, guys. No, last time yung yung number 7. Nanalo siya ng Balikbayan box. Nung first ko na raffle. Hi, Jarrell. Jarrell, you're number 9. Jarrell. You're number 9, Jarrell. Angelo. Angelo, you're number 4. Number 4. Nini. Saglit lang ha, i-ano ko yung ano ko. Minerva, i-ano ko, i-share ko sa Facebook. Aray ko. Uy, saglit lang. Saglit lang, guys. Sino pa ba yung bigyan ko, ha? Nini, you're number 41.
Trey. Saglit guys ha. Oy, saglit lang. Sino na ba yun? Hold on. Angelo. Kiana. Si Kiana wala pa. Jarel, Kizia. Sino ba yung nabigyan ko na? Nini. Kiana Zin. Kiana, you're number 28. Kiana, you're number 28. And then Love Blossom. Love Blossom, you're number 31. Guys, dalawa yung live stream ko. Hindi ko alam kung bakit. Guys, dalawa yung live stream ko, guys. Huwag niyong intindihin yung isa, ha? I know, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya ma-delete. Ewan ko dun. Hindi yung isa. Ito ka dun sa isa. Yan, hindi ko alam, Trey, kung bakit. I see. Dahil hanggang ha. Line. Manghatag lang ko number. So, old rows. Number 8. Lucas, hi Lucas. Number 6, Lucas Santos. Lucas Santos. Hi Din. Mama's Girl. Number 3. Number 3. Den Burato, number 21. Lucas, yes, you're number 6, Lucas.
Miss Clawless. Oy, si Miss Clawless. Ang ganda naman ng name niya, Miss Clawless. Number 57. Miss Clawless. Miss Clawless, you're number 57. Ang ganda ng name niya. I like it. Guys, Benerva channel po. Bisitahin niyo yung ano niya, yung channel niya. Maraming siyang binibigay, guys. Yung laman ng closet niya, guys, bibigay niya sa inyo. Guys. Sino pa ba? John Alfred. Hi, John Alfred. You're number 19. 19, John. John Alfred, you're number 19. Andriana Nicole. Andrea, pang ano, pang Miss Universe? Yung name niya pang Miss U. Andriana Nicole. You're number 35, Andriana. Alfred, you're number 19. Nakoy kuan. Tawag ni light. No, light sa atop. Andriana Nicole, you're number 35. Yes, Andriana Nicole. Gio Mark. Parang ano, parang mga pang-artistahin yung sumasali. Gio Mark, Andriana Nicole, John Alfred. Ang gaganda naman. Ito na naman si Jason Michael. Ay, ano ba to? Bakit kami naging pangalan namin? Jonah, Estrelita. Jonah. Ano naman, nawala na ako. Gio Mark, you're number 39. Gio Mark, you're number 39. Michael, number 2. Number 2. Hi guys, load lang tayo ha. Wala muna tayong GCash kasi may work pa yung ano, yung busy ngayon yung mga ano, yung mga student ko ngayon. May klase. Load lang tayo ha, tag 200 pesos load. May mga number na kaya. Jason, you're number 2. Palagay na lang ng name nyo ha. Jason. Wala ba kayong mga pasok? Baka mamaya malate kayo ha. Nabigyan na ba lahat? Barangay Dumoyog. Oy, Barangay Dumoyog. Ano to? Si Kapitan siguro to. Hi, Kap! Barangay Dumoyog. Kapitan siguro to. Number 64, Barangay Dumoyog. 64.
Taga saan yung dumuyog? Taga saan yung dumuyog? Saan yung barangay dumuyog? Anong province yan? Mag-sure diha ba? Bisaya. Uy, nakarating na, may taga Surigao. Hi, taga Surigao. Ibuto niyo ako. Hi guys, konti na lang yung number natin. Ay, dami na oh. Anong ulam nyo ngayon dyan? Nagkatingkla, huwag kayo, ay sabihin, i-text niyo muna si teacher na magkating classes kasi may bigayan ng load. Hala, kalami, anang ginamos, uy. Itlog ug tuyo. Paborito ra ba ng Binerva? Kanang gamos. Guys, Binerva channel. Mahilig yan mamigay. Lalong-lalo na sa Ay! Hello! Hello, Marilong Bolanon! Hi! Guys, mayroon din Kang! Ano si James ga? Hello, Te! Guys, Marilong Bolanon po, guys. Visit niya, yung channel niya. At saka si Ina Gaborno. Ina Gaborno. Binerva channel, Marilong Bolanon, Ina Gaborno. Visit nyo yung channel nila, guys. Marilong Bolanon, number 74. Number 74. Ina Gaborno, number 12. Number 12. Ina Gaborno. Checking info, number 23. Nina Gals. Hi, tita. Number 55. Nina Gals. Gabriel Marie. Number 75. Gabriel Marie, number 75. Guys, mamigay muna ako ng number ha. Tapos,
Maya-maya guys kasi mayroon pa akong task na tawag nito na gagawin tapos babalik ako. Diyan lang kayo, antayin niyo ako guys. Antayin niyo ako. Antayin niyo ako. Sabihin mo muna kay teacher na malate kayo muna. Saglit lang guys James. Check. Yeah. I just walked through here and saw that you didn't have. Hello guys, first love. Oy. Hello. First love. Sinong first love mo? Hi first love. Sana all my first love. Number 72. First love. First love. Ajay Pastrana. Joy, your number 16. Joy. Sino pa ba? Saglit lang. Sino pa ba yung hindi pa? Joy. Richard. Richard, your number 65. JR. Your number 52. GR, your number 52. GR. 16. Uy. Venerba. Nakita mo ba yung name? 16 years na tigang. Ano naman mga pinapangalan? 25. 25. 16 years na tigang. 16 years. Natigang. Number 25, 16 years natigang. Venerban. 25. 25. Sino pa yung walang number? Guys, kunti na lang. Kunti na lang yung aking bilog. Hilaria Kupal. Ay, si Hilaria. Hilaria Kupal. Ay, si Ate Hilaria to. Ito yung nanalo si Hilaria Kupal. Ito yung nanalo ng LBC box. 228? Okay. Number 70, Hilaria Kupal. Hilaria, Ina. Dave Lore. Ay, ano ba to? Ano niya? Dave Lore and Really Moon. Uy, pang ano to? Pang Telestory yung pangalan niya. Number 24, Dave Lore. 54. Hi, Ate Hilaria. Congratulations.
Tay meron pa, 75 numbers to guys. 75 numbers. Yes, number 24 po. Oh, no. 54, 54, Miss Dave Lore. 54. 54 po. Palista na lang yung number nyo ha. Sa ano, next ng name nyo. You're welcome, ate. Teka, batchmate ko si Lilibet Kupal. Hansel, of course, Hansel. Number 33. Number 33, Hansel Lopez. Hansel Lopez. You're number 33. Kael. Ote, nagkita mi ni Lilibet dire. Hello, Boholanang Gamay. Oy, nakabot si Boholanang Gamay. You're number 22, Boholanang Gamay. Kael. Hi, Kael. Number 13. Lee Andrian Barriga. Gi-vlog ko ni ate. Hi, gi-vlog ko ni ate. Leanne, you're number 73. Don't forget your numbers. Hello. Guys, daghan pa ko ipanghatag nga number. Wanted signal, ma'am. Wanted signal. Oy, te, mag-ano ka, te. Number 47. 47, wanted signal. Mario Manuel. Your number 58. 58. Mario Manuel. Chi, number 11, Chi Quintero. Quintero. Ano lang to yung price natin, 200 pesos na load, guys. Walang GCash muna kasi busy yung ano, kasi ngayon.
may pasok. So, maglo-load lang tayo pa connect lang sa phone nyo, ha? Hello, Ana Aranaido. Si Ana Aranaido, gagawin ko tong moderator kasi siya yung maglo-load. Hi, Ana. Ana Aranaido. Ana Raido. Guys, kung sino yung kung gusto niyong bumili ng load, dyan kayo kay Ana Aranaido. Ana Aranaido, your number 24. Guys, That's your egg, yep. Yep. Nasa ko to. Ha? Nasa ko to. Hello! Mayroon ba tayong bago? Kiss. Kiss, your number 14. Kiss Rayota. Walang utang ngayon, bukas na. Walang utang ngayon, bukas na. 67. 67, walang utang ngayon. Number 67. Yes, Kiss, your number 14. Walang utang ngayon, your number 67. Sino pa? I'm yours. Oh, are you mine? Are you mine? I'm yours. Your number 30. Number 30. Your number 30. Sino pa ba? Ano nyo yung number nyo? Huwag nyo kalimutan. Mag-raffle tayo mamaya. Nagabang pa ako ng Hi guys, nag-aabang ako ng more blessings. Happy Langga. Hello, Happy Langga. Happy Langga. Yes, Happy Langga. Your number 17. Happy Langga. Oh, grabe. Mga pangalan. Happy
Happy. Guys, palagay niyang name nyo ha. Huwag kayong umalis ha. Andito na naman yung ano oh. Yung hindi na nanalo. yung maingay sa channel ko. Si Mr. Vicente Pesquera. Ako ni, your number 45, Mr. Vicente Pesquera. Mr. Vicente Pesquera. Hello, mayroon pa tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 guys. Hello, Mickey Mouse. Habol lang. Pasok lang kayo, pasok. Mickey Mouse. Your number 51, Mickey Mouse. 51. Mickey Mouse, your number 51. Ano ilang ako hanggang? Tagay ko ka Pinoy. Ay pandesal noy. Uy, nandito na si KTV. Hello, KTV. Saan yung burot to buraot? Hi, Dai. Hello, Kay. KTV, your number 34. Buntag. Nanghilamos na ba mo? Hello, Boroto. Oy, Ana Bariga. Your number 69. Ana Bariga, your number 69. Garaa, oy. Mayaman na 69, Ana Bariga. Boroto. Hi, Mark. Number 15. Boroto, your number 15. Jensen. Hello, saglit lang guys Nag-ano ko rito, tawag nito. Nagtatrabaho tapos nagba-vlog. Tsaka yung boss ko guys nanonood sa akin. Nagot ako mamaya guys. Tatalsingan ako sa work. Yes. Jensen, you're number 10. Jensen, you're number 10. Jensen, you're number 10.
Number, yes guys, pakilagay na lang ng name nyo. Sino pa ba yung walang number? Hi, Ray Angelo. Hi, Ray. Nakahabol. Ray Angelo. Number 38. 38, Ray Angelo, your number 38. Angelo, text mo si sweetheart mo. Sir, Sir 6? Sir says? Your number's, Kenneth, your number 61. Yahoo! For 1K! Uy, nandito na si Sweetheart. Sweetheart ni Ray Angelo. Your number 59, Veronica. 59, Veronica. Sino pala? Kenzie. Hi, Kenzie. Mara. Kenzie, your number 1. Kenzie, your number 1. Guys, 7 na lang yung available, guys. Kenzie. Sino pa ba itong humahabol? Shout outs para kay Monica Pisquera. Happy birthday, Tiyay! Hi, Monek. Happy birthday, Tiyay, Monek! Happy birthday to you. Happy birthday, Tiyay, Monek. Oy, saglit. Jess, no limit. Number 5. Number 5 for Jess, no limit. 5. Happy birthday, Lamonek! Happy birthday, Tiyay Monek! Kenneth, your number 61. Sources, Kenneth, your number 61. Sources, Kenneth Ortiz, your number 61. 61 Kalong. Via. Your number 46, Via. Sophia, your number. Yes, Sophia, your number 37. Kisa, hi Kisa, hi Kiss. Of course, si Kisalin Garigang. Kisa, your number 40. Kisalin. Your number 40 Langga. Hi Kiss. Kiss. Kay Papa. Kay Vicente Jr. Loloy Jr., your number 50. Loloy and Monica. Your number 50.
Free, Sophia, free 200 pesos nga load. Load lang tayo guys, walang GCash. Kasi busy ngayon yung mga estudyante ko sa Pilipinas. What? You gonna what? Say hi. Say hi to cousins. Come here. Say hi. Say hi, Didoy. Hi, Didoy. Hi, mi Bacolod. You're number 49. Guys, isa na lang guys. Pag hindi ko kayo nabigyan, yung nahuli sa next time na lang po. Ay, Diday guys. Oh, Diday, don't go. Don't go, Diday, don't go. Hi, Day. 40, 49. Sino tong number 49? Hi, me. Hi, me, you're number 49. Hi, me ba? Guys, last na lang yun nga number for Chloe. Chloe, you're the last person. Wala na akong available nga number. Chloe, you're number 56. Guys, last number ko na yun, guys. Aray ko, may nahulog. Lilipat ako, guys, ha. Lilipat ako ng pwesto. Oh, guys, I have 2 more. I have 2 more. Hold on. I have 2 more. Hi guys, hold on. Oh, sure. Anong nangyari? Guys, mayroon na akong bato. Lumipat lang ako ng room kasi ginamit siya. Hello! Hello! Nandyan pa ba kayo? Guys,
I have 2 more numbers. Sino pa yung hindi? Sino pa yung gustong sumali? I have 2 more. Lumipat lang ako sa malaking lamesa para makita nyo to. Makita nyo ang bola. Saglit. Lagyan ko nga to. Paano ba to, ha? Hello, ako ikaw. Saglit lang, ha? Ay, sinayos ko to, oh, para makita. Ayan, ayan. Hello, hello. Hello, hello, hello. Dalawa na lang yung ano. Day, Je. Next time ka na lang, Day, ha? 20 for ako ikaw. Okay ka lang, gang? Hello, ako ikaw. Your number 20. Mara S. Your number 26. 26. Guys. Morns, Angela ni. Ala pa, Day! Okay. Guys, mag-online class muna kayo, ha? Kian. Oy, wala na akong number, guys. Next time na lang. May Dahil bumili pa ako ng more na ano, yung ganito, oh, yung bilog para madagdagan yung bilog ko kasi 75 lang siya. So parating pa lang siya. Sorry sa ano yung hindi ko nabigyan ng number. Next time na lang. Long, Kian James. Wala na akong number. Next time na lang. Kasunod na lang. Wow! Laka! Laka! Guys. So yung mapanalunan nyo ngayon. Yahoo! Mga tarada kong balay. Pag pangaunsa mo. Guys, ang mapanalunan ninyo is 200 pesos nga load. Wala sa tay Gcash, guys. Sa load sa ta load. So, hold on. Oh, it's empty, Mark. Guys! Tita!
Ale, sa tita, ale, sa ale. Ale, tita, apel. Apel. Hi, guys. Meron akong guest, guys. Si hi. Hi, guys. Nagtago siya, guys. Nagtago. Wala dito, hello, ante. Ante. Hello, ante. Naa daw delta sa tagbi, ante. Oy, pagamping mo diha ha. Pagamping mong tanan. Guys, nag-init sa kong tubig kay. Oday si Tita Mir. Nagkuan sa ako da, sani? Sakit akong tutunlan. Init. Kinsa man. It's a later action in the hand. Huh? I think it's no. You will make some. Why don't you make some? Yes, there ang sexy na tong host. Hello, auntie. Auntie, pakita sa auntie. There sa man eh, libutan na ni. Hmm? Guys, so 30 ka tawo makakuha og tagto 200 nga load, guys. 30. 200 pesos nga load. Wala sa tay kuan, guys, GCash kay ay salamat. Busy ang kuan estudyante karon wala kuan. Magpa-load sa ta. Okay, ready na ba mo? Mga kapamilya, ready ka na ba? Pa, nakita ba? Nakita? Nakita ba? Nakita? Maguyog-uyog man? No. I need something higher. Ha? Kanang makita nila ba? Game ka na ba? Game na. Ha? Yara, oh. Ayan. Ayan, guys. Oh. Kitang-kita. Kitang-kita sa dilim. Ayan. Klaro. Dire ka sa pikas. Sige, tita. Bye-bye. Bye. Nagdali atong auntie, guys. Kay busy. Sapa. Kitan ba? Ayan, makitan. Ayan. Ayan, guys. Okay. Ready na ba? Come on. Nilakaw na te. Busy siya kaayo te. Ayan na. Hello. Ready na ba mo? Sa unang hula. Okay, guys.
Sa unang bula for 200 pesos nga load. Asa na bo? Nana bang tanan? Nana ba diha? Hello, Day Fred. Day, naiungos akong likod. Dali dire, Day. Ikaw libot na, ikaw libot. Hey, everything. Hello, everything. Hello, sa unang bola. Ayan na, ayan na, ayan na. Guys, salamat guys sa nag-sponsor sa load. Taga Texas. Di na ako i-mention yung pangalan. Taga Texas siya, guys. Ready na ba mo? Taga Texas. Hello, taga Texas. Ready na ba mo? Hello, Lola. Okay, the first number. Hala. Kulay dilaw. Hala, dilaw na dilaw. Guys, sa O. Unsa ni nga number sa O? Kalbo. Unsa nga number ang kalbo, guys? Kalbo. Yun naman ang number 70. Number 70. Number 70. Kinsa man si number 70. 70. 70. Hoy. Nalista ba na ako si 70? Hala, Ate Hilaria. Hilaria Kupal. Hilaria, congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos nga load. Hi guys. Asa si Ana Aranaido? Ana Aranaido, what's your cell phone number? Hello, number 70 for the winners. 70. 29 na lang, minus 1 na. Ana Aranaido, please give your number to the watcher. Guys, text mo sa 0939 751 1321. I-text ka din. Pag-charge sa mo ha, pang-charge sa mo. Guys, sa makadaog, text to 0939 751 1321. 70. Number 70. Next number. Hala, kulay dilaw utro. Nala sa number 721. 721. Kinsa man si 721? Number 721. Ronald. Asa na si Ronald? Ronald. Hala, wala si Ronald. Yay, Ronald. Ronald, i-text ra si 0939 751 1321 sa load ninyo nga 200 pesos. Minus 2 na, minus 2. Alright, guys, napay 28 guys. Hala, naanasad. Unsa ni nga number, ha? Number 59. Uy, murag ani. Number 59 kasi si Veronica Pesquera. Yehoo! Asa si Veronica? Veronica
Claim your prize to 0939-751-1321. Veronica. Wala sa tay Gcash guys kay busy ang kuan. Busy ang mga estudyante nako. Load lang. Load lang guys. Hello, hello. Okay, Veronica, claim your prize to Ana Aranaido. Okay, -3 na, 27 na lang. Next winner for 200 pesos. Number 61. Number 61. 61, 61. Who are you, number 61? Kenneth. Ah, si Kenneth. Kenneth. Ah, te, kuan yung ka te. Lucky yung ka te. Number 61, Kenneth. Claim your prize. 59. 61. Yeah. Claim your prize, guys. 0939. Moderator. Pa-choose ang phone number mo, moderator, sa mga winners. Tel, tayo og loto te, kay madaog ka. Oh, next winner. Moderator. Next winner, number 24. Number 24. Guys, claim your prize to 0939-751-1321. Claim your prize. Number 24, the next winner. Who are you, number 24? Number 24 is Ana Aranaido. Wow, si Ana Aranaido nadaog. Ana Aranaido, claim your prize to Ana Aranaido. Number 24, you're the winner. Okay, next winner is number 51. Number 51. Number 51. Number 51. Where is Mickey Mouse? Mickey Mouse is in the house. Mickey Mouse, claim your number to 0939-751-1321. Mickey Mouse is the winner. Mickey Mouse, number 51. Hala guys. -6 na guys. 24 na lang guys. Kinsa man yung bulahan. Woo! Guys, magpara ko itong TV shoes. Manang lucky winner, lucky winner. Ha? Facebook. Pwede ba Facebook na lang mas mag-chat ulit? Pwede. Pangitaan na lang si Ana Aranaido. Oh, mag-TikTok na ako'y duha ka na ako'y TikTokers dere.
Tricia. Naghagok pa dahil ka mag-duty niyang gabi. Bulahan ang nag-anto. Bulahan ang mag-anto. Okay. Next winner. Next winner is number 54. Number 54. Kinsa man ka? Number 54. Si Dave Lore. Dave Lore. Si Dave Lore, where are you? Where are you? Where are you? Where are you, Dave Lore? Yeah! Hi! Hi, Dave Lore. Claim your prize. To 0939-751-1321. Guys, sa mga watcher, pakisulat na lang ang number kay para kung mabunot ang inyong name, i-text na lang si 0939-751-1321. You're welcome. Congrats. Yahoo! Hala, saan to? 54? Okay, next number. Next number is number 13. Yes, thank you, Ana Aranaido. Number 13 is the next winner. Who is number 13? Who are you, number 13? 1-3. Kinsa si number 13? Kael? Nawala akong kuan. 13. Ito na kung name ni Kael, ha? Yeah, Kael, you're number 13. Yay! Number 13. Text lang si Ana Aranaido, 0939-751-1321. Nasa Facebook. Guys, apa guys ha? Sapa guys sa naaray nag wala kay 12 dai. Pag-ampo dai, pag-ampo. Number 14. Number 14. Number 14. Number 14. Kiss, Rayota, Kiss. Ano sabi ni pagkuan sa iyang pangalan? Kiss? Kiss me? Kiss Rayota, your number 14. Yahoo! Hi! Guys, magpa-raffle ko ako ang tawag ni grand prize guys, siguro shoes na lang kay nakahinumdum ko ba klasihan na karon niya. Syempre naman uban nato nga wala bitaw ikapalit og sapatos. So maghatag ko duha ka sapatos, duha ka winner nga makadaog og sapatos guys pang school. Kay sa una guys nagchinilas raman ko nya busluton pa. Anya mao na lang na akong grand prize ang sapatos kay para makatabang sadto sa mga estudyante or kamo diha nga nag-watch namo karon namoy shoes for the lucky winners.
Number 14. Kinsa si number 14? Kissy. Yes, shoes for school. Kissy. Or kiss. Text 0939 751 1321. Sapatos, guys. Duha ka sapatos. Ang makadaog sa atong grand winner. Okay. Number 27. Kinsa man si number 27? Number 27. K. K, kinsa ni? Gacias. K. Gacias. Are you there? K. Asan si K? Hi, K. Yay! Hi, K. Text 0939-751-1321 sa imo sa 200 pesos nga load. Yahoo! K is number, hala, wala na ko ipang list up din. Number 40, number 13, 54, 27. Ako saan yung panglistang number ang nakadaog, guys? 24, 59, 70, 70. 2, 4, 6, 8, 10. Guys, may 20 pa, guys. 10. May 20 pa. Okay, next winner. Next winner is number 2. Number 2. Where are you, number 2? And who are you? Who are you, number 2? Number 2. Are you there? Number 2. Where is Jason? Number 2. Jason. Jason Michael. Kanang wala diri. Number 2. Yay, Jason Michael, you're the winner. Claim your prize to 0939 751 1321. Our moderator, please type your number. Number 2. Hi, Jason. Text 0939 751 1321. Next number 69. Number 69, guys. Number 69. Oh my God. I know her. Number 69. Anna. Anna Barriga. Miss Moderator, please type your number. Number 69 is the winner. 0939 751 1321. Ako i-type be. 0939 751 1321. Wala pa. Ang mga winner, saan ba ni? Ang mga winner, hold on. Winner. Ang winner, saan ba ni? Saglit ha.
Guys, nag-practice palagi ko, guys. Um, 0939 7511321. Guys. Okay. Next winner na tayo. Next winner. Hi, Sol. Hi, Sol. Mag-donate ka na dyan ng pang-ano natin, pang prizes natin. Mag-donate ka naman sa aking sa aking vlog. Hi, Sol. Number 15. Number 15, guys. Nandyan na yung taga-Texas, guys, na nag-donate. Nag-sponsor sa libreng text. May palibreng text tong taga-Texas, guys. Yayamanin. Number 15. Who is number 15? Who is Boroto? Boroto. Nag-aal Boroto. Hello, Boroto. Yay, Boroto. Congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos load. Yung gustong magpakulay dyan, ha? Yung magpakulay dyan, thank you. Number 15. Congratulations. Number 15. Number 15, Miss Boroto, please text 0939751131. Next winner is number 6. Number 6. Who is number 6? Lucas Santos. Lucas, Mr. Lucas Santos, nanalo ka ng 200 pesos. Thanks sa sponsor. Sa sponsor sa mga load, libreng load. Sol, magpalibre ka naman ng 1 kilong bigas. Number 12. Yay! Congratulations, Lucas. Please text 0939751131. Congratulations. Next winner. Next winner, 64. Number 64. Number 64. Who is number 64? Ay, saglit lang guys. Meron ako mga text messages. Hello, hello, hello. 64. Barangay Dumuyog, taga sa ba ni si Barangay Dumuyog? Taga Mindanao. Congratulations. Congratulations, Miss Barangay Dumuyog. Congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos. Claim your prize to 0939751131. Okay, next winner na guys. Oh, ang bagal ko. Hala! Ina, what's your number? Next number. Sabi. Sabi, guys. Number 12. Ina Gaporno, congratulations. May load ka na.
May load ka na. Ina. Number 12. Congrats, Day. Hala, tinuod lagi. Nahala pa. Number 20 is the next winner. Number 20. Who is number 20? Ako, ikaw. Ako, ikaw. Ako, ikaw. Who is ako, ikaw? Congratulations. Number 20. Number 20. Nanalo ka ng 200 pesos nga load. Where are you, number 20? Number 20. Where are you? Ako, ikaw. Asa si ako, ikaw? Hello, mama. Mag-online ka, mama. Nanalo ka ng 200 pesos na load. Ako next naman, hala, duha ka buok na tagak. Number 49. Number 49. Jaime, where is Jaime? 49. Hello, number 49. Where are you? Number 49. Jaime, where are you? Huwag ka munang umuwi. Jaime, mag-cutting classes ka muna. Yeah! Jaime Bacolod, yeah! Hello. Congratulations, Jaime. Claim your prize to 0939-751-1321. Text. Hold on, guys, Text 0939-751-1321. For all the winners. Number 49. Next number. Number 46. Who's number 46? Number 46. Via May. Via, humanakag kaon via. Nanalo ka ng load via. Via May Pesquera, number 46. Nanalo ka ng 200 pesos na load. Next number. Yeah, Char. Next number is number 55. Number 55, where are you? Number 55. Nina Gals, tita, nanalo ka ng 200 pesos nga load, Nina Gals. Pang vlog. Nina Gals, nanalo ka ng 25 pesos. Nina Gals, claim your prize. Guys, excited na ba mo sa shoes? Unsaon day? Guys, kanang door lang sa moderator nato, pwede kuhaon ang 200 pesos. Ang layo-layo, guys. Load na lang kay ansa ni? Busy pa mga estudyante. Hi, tita. Congratulations, tita. Nanalo ka ng 200 pesos na load.
Ha? Na-block. Di palihog sa ko pa message niya Tinabel na-block. Asa nganong na-block manday? Gi-block sa Annabel. Ma'am, pwede Palawan, halimbawa kadakog ni sa ko asawa. Sa Palawan gyud te. Ah. Oh, sige te. Nganong nakuan man si hold on. What happened to Ana Barriga? Ana Barriga, nandyan si Ana Barriga. Day, nganong na-block man si Ana Barriga? sorry Day, napindot na ako. Si Annabel ba? Bell. Annabel, are you there? Murag napindot na ako si Annabel ganiha. Nana si Annabel, natoplo na ako. Message sila din. Nana si Annabel, Okay, next. Guys, sani? Guys, kanang kuha asa ko sa moderator ante among arong mo gawas siya. Aw. Unsaon man anak ko? Remove. Oh, gawas na dai. Hani ba? Three dots, remove. Na-remove naman ka, Day. Wala na ka nakuan, wala na ka moderator. Ako na kang gi-moderator na. Wala na lagi. Wala na. Oh ba? Ano man? Absent daw. Si Ana Barriga absent. Nganong absent man? Na dahil na absent. Magkuan dahil ni mag-roll call dahil ning YouTube. Okay. Number. Next number. Next number na tabi. Number 8. Number 8. Kinsa man si number 8? Old Rose. Number 8. Guys, number 8. Kinsa man si number 8? Number 8. Who are you, number 8? Where are you? Dili na si Annabel makabalik? Hello. Absent daw siya, absent. Katrina. Yeah, Old Rose, pa-claim naman ang price mo sa 09 0939 751 1321. Na, present ka, disable chat. Nana, si Annabel. Okay. Number 36. 36, number 36, Erwin. Mr. Erwin Gaborno.
Guys, sorry dai. Next na laman. Erwin Gaborno. Na kay pang text. Mr. Erwin. Number 36. Number 36. Guys, number 36, guys. Number 36. Number 36, Mr. Erwin Gaborno. Okay. Next number is number 45. Number 45. Tanawon sa anak akong listahan. Kinsa si number 45. Number 45. Number 45. Who are you? Number 45. Guys, nalibat na ko guys. Kinsa si number 45? Number 45. Kinsa you, number 45. Kinsa si number 45. Nabay. Vicente ba? Be, tanawon ako, be. Vicente Pesquera, be. Vicente Pesquera. Where? $45 ka to? No, guys. To 45 ka to. Oh, number 45 na dahil Vicente myself. Yes, to 45 ka to. Vicente Pesquera, number 45. You're the winner. Kung maghipos-hipos ka lang madaog ka, tanawa kay naghipos ka. Okay, next winner. Guys, murag na board naman mo guys. Na board na mo. So mubunot sa akong number o sa ka number para sa rubber shoes. Guys, rubber shoes sa usa guys. Last na ang usa. Tanahan man gud na si Vicente nya. Tanawa wala na naibanha. Hindi na daog. Guys, ready na ba mo sa rubber shoes? Rubber shoes, guys. Manghatag ko duha ka rubber shoes, duha ka winner nga rubber shoes kay tag-eskwela naman nun, guys. Nya kani siya pwede ra na siya nako mapadala nya murag 20 days ra na siya, guys. 20 days ra ang iyahang shipment. So usa ka rubber shoes ha, anya gusto last na siya. Tigo ba? Hala, sa paalala na number. Otrohon. Otrohon na to for rubber shoes. Ay, si Toto, si Vicente, dili nakapag-rubber shoes. Kanina ko na. Rubber shoes, si Ina. Sorry, Ina. Ina ka sa rubber shoes, no? Ala! Ala, Nana. Uy, ay, nakita ng number. Kinsa man eh. Kinsa man eh. Ala, kinsa man eh. Rubber shoes. Rubber shoes.
Karon nga winner ti. Yeah, karon nga winner. Rubber shoes ni siya guys, pang first school ba kay. Tang eskwela naman ron, so maayo ng kuan. Ansa ni? Na remembrance gikan sa US. Rubber shoes. Number kinsa man si Mario Manuel. Mario Manuel, kailangan kang manood kasi pag wala ka, hindi ko 'to ibibigay sa'yo. Number 58, Mario Manuel, nanalo ka ng rubber shoes. Hala, 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 nangaikog sila. Nangaikag sila. Hoy, Mario Manuel, where are you? Oh my gosh. Ayaw sa pagkuan, ayaw sa pag congratulations, Mario Manuel. Unsa man imong size? Mario Manuel, what is your size? Unsa man imong size imong shoes? Unsa imong address? Hello, unsa imong address, Mario Manuel? Find me in my Facebook channel. Nayabo ang suka ni balik. Sana ako mag-message host. Mag-message mag-message ka na lang sa moderator. Your full name, address, and phone number. Full name sa number 58. Sige, message mo ako. Ano lang ha, sapatos lang to ha, wala nang dagdag. One rubber shoes! Yahoo! Si GR, ninghilak, naikag. Naikag, gaghang nangaikag. Okay, next number for 200 pesos. Okay, for 200 pesos na load. Number 75. Merong nagme-message sa akin, pumunta ka na ano ko, Chin. Chen, sorry. Tapos na yung numbers. Tapos na yung mga numbers ko. Number 75. Ay, Mario Manuel, sapatos lang ha, walang dalang medyas. Number 75 for 200 pesos. Gabriel Marie. Asa si Gabriel Marie, 75. 75, text lang si 0939 Gabriel Marie. Gabriel Marie. 39 Gabriel Marie, yay! You're the winner for 200 pesos nga load. 7511321. Next winner. Next winner na to is number 74. Number 74, who are you? Marilong Bolanon! Marilong Bolanon, congratulations! Ikaw ang nanalo ng 200 pesos nga load. Marilong Bolanon! Nawawala si Marilong Bolanon. I think she's vlogging me right now. Ha ha ha. Ay, te, nanalo ka ng 200 pesos na load, ate.
Number 74. Number 7. Number 73. Number 73. Number 73, 73. Lian! Lian! Uy, mga kaning taga dakong balay na nagampo siguro ni kay murag sila tanan nakadaog man. Lian! 200 pesos nga load, Lian, number 73. 200 pesos. Ay, kamo ha? Na siguro ni sila gibutang anting-anting diha sa dakong balay. Lian, claim your prize to 0939-751-1321. Next winner, hala, duha ka number guys, oh, nahulog. Next winner, number 17. Guys, number 17, number 17. Kinsa si number 17? La 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 la. Happy Langga. Kinsa man ni si Happy Langga? Oh, sa tanggap ko na po yung load. Maraming salamat. Ay, maraming salamat, Kes. Panoorin niyo po yung ano ko ha, yung live ko. Huwag ka muna umuwi. Kiss, huwag ka muna umuwi. Panoorin mo muna ako. Lian, nanalo ka. Sana all may langga. Happy Langga. Nasaan sila Happy Langga? Vicente, anong ginawa mo kay Happy Langga? Ha? Happy Langga, where are you? Yehey! Happy Langga! Pakitext na lang, Happy Langga, si moderator nato. Hala, pang online class. Ano ba naman? Mag-ano muna tayo, maghahanap tayo niyan. Happy Langga, text lang si 09. Nasaan na si moderator? Moderator, andyan ka pa ba? Moderator nato. Happy Langga. Na kay number niya, mayroon kang number ni moderator? Happy Langga. Pang-online class. Ano yung pang-online class? 0939 751 ano din? 1321. Sa US po, number 68. Number 68, next winner. Kinsa si number 68? Number 68. Nawawala si number 68. Oy, si Kyle. Kyle. ₱200. 100 pesos nga load. Napa. Napay 2, 4, 6. Napay 7. Kyle. Oh, nandyan pa si Kyle. Kyle, ikaw yung nanalo ng 200 pesos nga load. Thanks, Kyle. Ganihara ni si Kyle. Siya yung kauna-unahang nag-text sa akin. Kyle, congratulations. Leanne, nabunot na ang 73, nidaog na ka. Eh? 2, 2. Ako sa rin bilangon guys ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
22, 24, 28. Uy! Uy guys, duha na lang di ay guys. Duha na lang di ay. Sa pa. 2, 4, 6. Ako sa gunung ikuha. Guys, apa guys kay basin makabayad ko ani guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hala ka. Guys, apa guys sa 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guys, duha na lang ang akong bunuton para sa 200 pesos. Tapos, usa ka rubber shoes. Nagsige ra kog bunot-bunot guys, nalingaw ko niya, wala ko'y lista di ay. So anyway, alright. Wala tita, wala to'y labot tita, bali 32 tanan makadaog. So 30 nga tawo para sa load, anya 2 person para sa rubber shoes. So bali 32 tanan. Okay. 2 more left. 2 more left. Okay. 1. Kinsa man si number 1? Number 1. Kinsa man si 1? Kinsey. Kinsey. Kinsey, where are you? Kinsey. Kinsey. Ah, yeah, Kinsey, congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos. 34, wala. Kenzie, congratulations. Okay, last one para sa atong load. Last one. Hala, na siya guys, oh. Ikupit na. Okay, last winner sa atong load. Last winner sa atong load. Number 50. Number 50. Kinsa man si number 50. Number 50. Kinsa si number 50? Hi. Loloy and Monica, nanalo ka ng 200 pesos. Si Loloy and Monica. 200 pesos. Sa atong happy birthday girl, nanalo ng 200 pesos. Yahoo! Happy birthday! Loloy and Monica from Panglao. Nanalo ng 200 pesos nga load. Okay, human na. Human na. Magbunot na ta sa atong last rubber shoes. Excited na ba mo, mga taga-Pilipinas? Host sa Facebook ng Sender Surprises. Sender Surprises? Ana Aranaido. Thank you, Mama's Girl.
Okay, excited na ba mo? Last number. Last number for rubber shoes. Ding 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 ding. La 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 lang la la lang. Wala may mag-TikTok. Ako na lang mag-TikTok. Okay. Si Janela Galope na late. Hello, Janela Galope. Dahil na late ka, magwalis ka dyan. Si Happy Langga, tita, nidaog siya og kuan. Happy Langga, nidaog siya og 200 pesos nga load. Sige, ang unang nakadaog sa rubber shoes is si Mario Manuel. So, 2, 4, 6, 7, 24, 21. Okay. Woo! For rubber shoes, sino kaya ang mapalad na mabunot? Hey guys, atong ipakita guys din. Hala, ready na ba mo? Ready na ba mo? Ang profile ni sa paha. Ana Aranaido. Oh, kanang murag na star. Yes, taga Bohol. Okay guys. Para walay ko ano. Ano number? Makita ba ninyong number? La. Asawa na ni sa akong igsoon dai si Ana, asawa sa akong igsoon si Jomel. Asawa si imong kuya Jomel, taga Panglao. Hala. Okay. Ready na ba mo? Ready na ba mo? Makita niyo akong ilong, nga pangok. Halaka. Diana. Hala. Unsa man ang number? Hala. Naay kuan guys. Nakitan ba ninyong number? Naay consolation. Number 43 daw, di ba ya? Kani si Bulldog. Kuan. Nindot og mata. Nakitan ba ng number? I see. Akong paikoton. Ano man ang number? Be? Ano nga number? 34. Nabali man. Kinsa man dahito si number 34. 34. Kinsa si number 34 di ay? 34. Number 34. Kinsa si number 34? Kinsa ang nakadaog? Kinsa ang bulahan? Oy, nakatago baya na nakatago. ang 34 di ay si KTV. Si Annalyn. Hoy, kinsa man ni? Kinsa man ni siya?
Guys, sa in. Sa in. Ow! Saan sa in. Aray ko, ang akong edad next year. Guys, sa in, ang akong edad next year. Kinsa man ni siya? Hala. Ay, Nadiel. Nadiel. Number 4. Number 43. Congratulations, number 43. Nanalo ka ng rubber shoes. Rubber shoes. Yahoo! Number shoes. Congratulations. Guys, nanalo si Nadiel o si Manuel sa rubber shoes. Congratulations. Yay! Guys, maura to guys. Wala na ipahabol. Si Junela na late, manilhig. Yahoo! Ay, ay magbigay ng consolation prize. Nakoy kuan, consolation prize. Magbuhatag og consolation prize. Ay, thank you, tita. Nakoy consolation prize. Usa ka host. Kada winner. Guys, consolation prize for the... okay. Guys, ipili ako ng para sa consolation prize. Host guys, host. Tubig para sa kuan. Ano? Guys, thank you so much, guys. Sa sunod na sad, guys. Next week. Kuman na. Kani. Tagad akong balay kasagaran. Pwede na makuha ang prize pang online karon, pang online class karon. Yeah, guys, text ra si Kuan. Ang prize, text ra si Ana Aranaido. Yeah, nagpakuan ko duha ka rubber shoes for Kuan. Siguro. Madam, saan pag-claims ang rubber shoes, dai? It will take like 20 days. Shoes from USA. Text ra sa ako 9:30 man, good magsugod classroom. Dai, text si 109397511 1321. Yes, makuha dayon. Nara diha. Nadiel. I-text na ako dai ang imuhang full name, address sa Jonah Petit Facebook. Sana kadaog sa rubber shoes, Jonah Petit, inyo send your full name, address, and phone number.
I-message lang ko. Guys, makatabang na ninyo ang inyong rubber shoes. Kaya ako nagchinelas ako sa una, guys. Baktaso na mo, guys. Mark, you wanna give some consolation prizes? Huh? Lollipop. Snowbird. Hi guys, salamat. Salamat sa nag-watch. Next week na sad, guys. There's more coming next week. There's more surprises next week. Wala daw? Wala daw load pa? Guys, basi nagpa-load pa guys ang kuan. Basi nawadan og pang-load ang kuan guys, ato ang moderator. Magpa-load pa guys. Kanya ihatag ra niyo ang phone number kay magkuan ra siya, i-text ra ninyo ang inyong load. Sayo pa man gud diha unsa na oras? 5, 6, 7, 8. Mag-9 na. Hello guys. Oh, niabot na daw ang load ni Annabelle. Kinsa pa man ang wala kakuhag load? $8.42. Thank you. Napaisunod guys sa next week. Basin daghan-daghan na guys, mamunit sa migkuan kuhol. Mamunit sa migkuhol danas gawas kay para makadaghan tag mga prices. Daghag mga prices guys. Oy, thank you sa naka-receive og load. Congratulations. Manguha kog suso. Bagungon. Talaba. Guys, ano daw? Ako i-text lang ha. Jaime Bacolod, dun sa imong number. Jaime Bacolod, nag-text na ako sa atong moderator. Hi Yolanda. Sayo ko rin nag-live guys. Ay, nagpa-load pa daw atong moderator guys na Jaime. Nagpa-load pa atong moderator. Kay nahutdan siya load, daghan manggod nagpa-load. Sorry ha, sayo pa manggodan dinhi. Ikuan na lang, huwat-huwatan na lang ha. Nagpa-load pa, Jaime. Jaime. Nagpa-load pa.
Coming na, coming. Kay nahutdan man siya load. Oh, Jaime, naana daw. Jaime Bacolod, naana daw ang imuhang load. Isulod na daw imuhang load, Jaime. Salamat. Salamat ninyong tanan. Salamat, Annabel Gaborno. Nina Gals, Marilong Bulanong. Thank you, thank you, thank you. Sunod na sad. Salamat, salamat sa inyong tanan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Kyle. Kani si Kyle, ganiharag yun na siya. Siya na yung pinakauna. Thank you, Tita. God bless you too. God bless you. God bless everyone. God bless us, everyone. Hello. Ate Marilo, nag-live ka na ba? Salamat. Welcome, Gabriel, Marie. Katulgo na, tita. Mag-alas 6 na diri, 5:47. Hi guys, salamat sa inyong tanan. See you next week. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.